Sini opening ceremony nengge asofang sini Kinla Contractor Association ni President Forum Genang Bimo Jalan. Hambai tini yang asik kotor kedi roni bagi panda songsamani bagi hingga tini Kinla Contractor Association ni bagi ya kali kisama corona aisi jodoh palbak sake. Do 1 2 3 hambai bela ke hambai hingga rinsa mumbai ceng tini yo panda no ceng lasinai. Ya ba ani rasa mungkin ya kesekang nironi bukhak tu dewaisa korang kotor ke ya mak korang mani kenamu semua jodoh mana seke hambai cak Naitok lagi dah dong. Sama kau bora, hangkeli. Midfielder jersey number 10. Kabak Sayap sini. Belak naitok. Belak. False Manjaka. Jersey number 7. Tapi samunggo penangin mana? Shoot kaya. Oh. Belai naik thok kaya. Pia wa goal post so narakai man liya. Goal post ni fataro thangai paika. Balik ke sini kita tahu. Sini paling tinggi kereng rok paling sok besar. Dorong ni kela bahai ber sengai ni. Cengkah. Belai kan naitok. Finally jersey
Formation 4-4-2. Miss pass. Hai. Khajur yap siningai. Samaya. Usap zara pe sama. Record. The line I talk ready. Hai false mazaka khabak sa yap siningai. The line I talk. D-box finishing up. Corner kick. Light up. Samaya. Hai against corner kick. Bilaikan light up play on ya ka goalkeeper. Angga 69 jersey number 12 again jersey number 12 jersey number 17 and high jersey number 17 miss pass and like Jotter Hamai Dinio Hansa Cup League Cup Knockout Football Tournament Jotter and Sang Itakukte Bukuk Songno Kila Contractor Association Jotter they volunteers